Abusiafo mamu nyina akwa abam efiada na yasan hia bio no na duru sa bredi ana ye mra ene ye beka nti bra memwadwo emu akwa aba sister yi yada asese waji atata na waji akwa aba waji eso ewo wodam wasaso mo amote ba mu twetwetwa bie no offense aden say na body no be fa wo do to metwa bisa no but no am moderation ba cause anwumre yi nsu agugu efoma etro wan hwe ya wo kofi ana patri kotom na asem wasi yesre wa se de obaye no pese okofie sa me di vim lady afia pokua me wo case ana yesan ehia so bi onim se wei any radio any tv dwumedi a yehye je nya abotre ehye tomrenum na se de won se lawyer se kura mredi wo mo no be ma so amwani ana ho wa amwani ana ho obi besisiw ene okobo besia wa campaign aye aware empna twe kura no law wo mu yete hai me wo case so na supreme court rule say so ni obi twempna kura mfiedu a onye yere wonye kunu tie ni ye kan ha so ware oba ware bema no wa mieja a offense unreasonable behavior untumi nka say wa ware oba asem ka wane ko uti America uti Norway wu bieja o say uti wo say de yon wo so oba de one ne na ye nyina ya kan wasem bibia ebe aduane ye de ekro nim say mra wom ukoto aduane wo store na abekọ akoto na enwi egum yeso wo mu di bibi de hwan yi Donohue versus Stevenson enu so mra wom ukoye uti Nash versus Sin ukoye uti salon so ya na mawo woni pa no ko Jerry Case wo ko epemi otutu tiri ho eye law haram ubeche no enti mra no wan hu a be me na mesre wo a wo bai obesisi wo na memma mo ne ma ebu atopan mu odin mo hwe mma eye offense wo ti amra ti ana onim de be ye nkasa ma ne mwa de bia ya na ye discuss case ene de be hyeda atwebo abie ato na wankasa wa frɛ na mamfa number nto wo no mansa frɛ yen question bia wo mremu no lawyers yaba ene lawyers no ese me mo wo mrane chief justice yi friend say so far ekufu JJS ene ni nuanu magu supreme court doche JJS almighty atukuba JJS doche JJS dateba JJS adinyina JJS bafubo ni JJS Richard justice of justice anambwa lawyers HSA video ni mo JJS bako ye JS no mu nyina ka bo ma JJS don't worry wouldn't I'm say say John Crow ye lawyer 35 years at the bar oduru ho no amoa na bra 77 money ma na efiada Mr. Jesse mi go obi ani mase na be ma show akra amoa na na show akra amoa ti mesra mu amra no edi lawyer di judge di obia bi money na ho hu mra no so a to me de bo ho ban ti sabi wa ba wa 40 aware ase be mo ntumi mu kwasia ye ho ade ofio ye na so dan mu ye ne court ye ne nkramofo di oni nyina mra wo ho na no want enough so oba bia ne kura ye na America be ma ne wie ye okosan wo court o ye America no wie no okosan court be ne ba ne bankran o se o ye kramoni to tumi ware for court se da bi wo wie America na wo koye no okosan no court no wampe na obetumi aware afa be ma it wo no wo swete ubom say yes what the caliber so papa inti anwumrei mi wo case ana numbers ni name 0302 Accra code 211701 ekosi 704 tienie 0302 211701 ekosi 704 frɛ na the lawyers na wo we na busa wo masem lawyer kwabna wusu mensa and ye wusa for bra boga papa Father's Day ne papa di lawyer wo papa ti America de onya ni pato a na afi lawyer Morris Sampao won wotie say General Legal Council for me lawyers inti one money and now not toll off one right some obi anya advert yo inti anya advert wo me ordinary lawyers ye be ordinary education me so representative with no qualification Mr. Justice ma me so for akufu JJS esre wada wo de hwe lie what e papa ne Justice Apo enyakopon hia papa wo de hwe na my advice no ye ntwe ehomra na baba be twa mu pa emi okay sana tabia ba Mr. and the capsules uti bi adi enwumre yi se obekọ no obi ya ba yira ya che South Africa ana se bi a Alisa nom ne ade na be mate won wontumi ni ade so wudi awia ma akoye adwuma na bre ma ho etu nom tabia ba mixture na je body no top eba and also more details very soon ya from vim lady afia pokoya ye twesi aba ya chance obefre busa your questions no lawyers I crowd free legal service ya nyo kapre kra ya ba sisi am
abusianfo ya sama makwa babio mi wo case Anaa ne aduru ho no na me kai dada say ubetimi afre na do adwenche na todwa na afi ni nyina dia bro na mum hye no so se ebre na sesam nti e no nkron mu kosi no ndum mu se de ba obenya bre na afi wetumi e de abusa won semu se nyina afi so kunkumba gia no so afi e de bewie so ho nti apese mu enjoy story ni nyina na ho so bo ne ade am de bo nyina so ayi ni de india hokra achita wote ase nti yento aso na ye ne yewura Morris Sample eye lawyer ni mapa sanso e na lawyer kwabna osu mensa enso eye lawyer ni wo mienu ene ne wo twetwe nkomo ene ye nheda mpese ye discuss case bia nti mo afa questions ne bra ti frɛ number 0302 211 701 ekosi 704 na wa adwinche bia wo no fato yenim ne mom enkrofo bi di wo de ababa akom yenu medical busa lawyer na afo mo de ho adwinche aba lawyer me say o ene this week nkwa yenya cases bebre a emema ne ma na wo na wo mo nhwe wo mo eno emra bi wo Ghana ha ubetimi e de awe wo ma na ebi se wo mo kwaju a asa ye kobra dofsu na ye yi bi eno de na wo yo ba na be ma bi ne wa wo na onhwe akora na e wo se wo ye no court district court ne de he court na de wo ase kra no ye wo important okwa o se o he family tribunal omo family tribunal family tribunal na tenancy social welfare ni wo and some few others tenancy as a panel chaired by the judge omo be free be man na the current year mouse kano na on hwe ne ba no oba be ya no obi omo de nhyehyeye be to se be obi di akire na wa ye de also he na wo se oba akro na wo district court wo se be man ye be man wa wire ayo ho ade ana onye ho ade kra na bia mpena twe bia na ba akobi pati kotom no ne wa wo a ni nyina obetimi akokota ko sem fa hon se o twempena na akra na sem ne yekan yo akra na sem na wo ko twempena wo ba de a o so de mpena twen na hwe no hia pa na nko awo no hwan na hwe no no awo no nti o so hwe no se eya aware na agu ana mpena twen na ntawantawa emfa oba no ho obufuo so onhwe akra no okay etaisi ubehu na nipa na akra ne be ye wi o se me ba no me ba no enye fe me ma yenya isa yenya munya sa ho unu anu me ma ni bi no o si ejai etore bi so ho ya na ye ka mama no but etore bi amia me ni se ma ni bi so nye so obi wo no ma be me wo ne wo sha se o ma yesem be ware but e bi a usuban bi ana ono susuban bi ana se etore bi a adwe won se etore bi otumi hye obi ahya se modom ho ebe wi ase na emu atete e bi a ware na ma no oba ne chinchini o se be ma ni ntua ade na ya court ne de mo nhye so oba ne tuntua bi akra ne hwe ade na be ma ne sa to penya be ma ne kwa ne bui etisa ade na ya moje be ma ne kwa efi on se dodo na bia na akra ne oba ne ho akra ne oba ne ho de e bia be ma otua school fees edu ba bia otontade o ma ne ska bi but so far as akra ne oba ne neti de enema bi wo ho a nya da bia no beduma bagi ska wo ho enti in one way or the other even your time and the time I was spending with akra no eno so ye ono so oba ne sa ne menya ningina is considered enti nye ska nko a be ma edi ska nko ekwa ya na if you say ya too much aye oba oba na I think contribution or yes or take it time asha akra ye ka say be ma nya be ntimi nye ampa dodo na ye ntimi nye enti o sika na feeding bottle class on fansha akra o betima ma na fa ntrim sanity enti oba na nso contribution or ye dodo na akra no ebi a court no na nhye oba na say ebi abosumi bia ontua ma we but so far as akra no e wo ne nchen ne de one way or the other or contribution I see Lawyer Morris Sample, you fancy say obi suba had this week or no so the problem say be man on net here. On na waboa be man bebree ni ade. Afa de o mbeduru ha, be ma esi o mpanu bi wo betena kran be fa oba afoforo. Eno be man ba omunye omunhye dan ware. On na aboa no mabusuafo nyina anim. Na be man aba ha be fa oba afoforo so on ware no no. Eno o ntumi nya ne hwe. On say ye ni emra ebo impratwe ho. Eban. Se na emra ebo aware ho eban nti any law be a govern cohabitation and concubine relationship who go into it at a risk yes because we don't have a specific lawyer I can say a concubine relationship no these are their rights or we but the woman say mo ko hihye mo relationship na relationship no e ko ba say ba ko enkanka be ma ana oba no ko promise Nyonko ba say me ware wo no take steps to say o make sure say promise not promising and but e bi okoye kokoko
ana ordinary na no koto no so ana owo adasidi say wa promise obe ware no eno no sa no say oba no e de ni to so ana oba ma de ni to so na uye jana homuna current case na ye kan ya na no ka say Supreme Court no betumi sue for breach of promise to marry say we sue say what do hwamo homo no court no be hwe kwase ebuo esika do be ma wo ba no obe hwe we finna say the pain yawa ko mu any time or waste here because it obia because of promise wa e ma uluzu opportunity e bia na ma mema bibira aba wa ka say we will be o dia say and the first no bia promise no ama wo ka was at e bodero me ko wari o sa dem ndia no court to be fact bia no kwa de kwa de no ka say anchi police why engage obi wa be mani share no so sister manage no say my engage you so be ma bi na de na no hunu keke no they are so there's a difference between enumja and a promise. What do I say? And then so say, you say, vim. Charlie, you day form. Charlie, me waro. I don't know. But you boss. Oh, me waro there. So or can be? And me waro no. And so who reduce me to a relationship? My specific. Na so no na wa sorry dem, no kwa sorry de bia mo okwa mu. Opon a ono nenam mo ban so ono nenam no ne ade no so pa jo ne de enka hwe wo na ope na ne nam a mun bi ma no en committee mo here o dey say because oni obi na o ba wa ya wa so ni ma mo bi ehun so ne wa ne ho because say oye na obi ehun na on ni we enter into agreement me na no wa so de mu na de bia ye apadis de ko eba na me bi ma no na me se wo pe na so se me pe bi wa se wo pe ana na waye bibia mo wo se was so pa e say o take penalty no to serious na mo peno enti am say lawyer so oba be chia wo maame un say onfa e bia esono kokoko e bia ode nsaba on na busuafo aba say oh efi na kro mu hu mo ba na mo hwe no mo ahu a ye be ho e no wo na ni je no na mom ye ho ye mo aye ho nti ye beba but ye de nsan kire say mo ba no ye ni je no nti ekwan wo ho say ya e besra nana endo akwa se kokoko bisa na shada mebusa lawyer de oni mama mre say no e betimi classify no as kokoko ana say we de won shada nya kokoko ba udi no cho so ye nkocha maame wafa ho setetin a sha okaba no slit address ya bo ani mpa de twipon so okwa akwacha be man maame oi na be mai maame so ajo oh masini ana obe maame be me na wanim da oh masini e free sa da ni na bi ofro masini eno obetimi ka say promise yenye promise. Hey. Yenye promise. Promise. Oh, my men cross that it froze us so. Bro, nya bia wo de niam kwacha no. Da. Mesre. Mama bebre di my chiko da. Oh say, obi di we chiko a. Any nche say, wa make statement to. O ya say because okoi, I say bema no, oba no ma me reduce bema no. Ache. Me ba na odi de chi no. Wo de chi sign. Okay. O ya say, I wa down for na, we wa Christian brother and sister. E bia na mi kan o mieja. E bia na say ana kekere mo ye. E dey say wo ma me na hu say, boy, de bi oni baba fie no. One day they say o chi say my krachi. Ana oba no na ya brother you odi we chi de bia no. O di we chi say, sa dan for na say. Na ya o mama o ya madam for keke. O di say, na wa fre be ma na he, be ma bra. De bia odi mi ba de chi no. Na what patch say who be worry na worry no homo won say be ma obo worry so mama when say madam for there's some person be worry tie bo she bi ani dude and I want say you different types of impromptu won say impromptu bi wa when say be ma no de bia shame wa on van ko fie infichire I say ene mi wo sukula bra no aba mi wo zongo bra won say be ma no wo ba no ni be ma no fie. Yeah, they would teach from hotel to hotel, video centers and a shows. Oh, that's some of them are being. What do you say? Video centers. No, me say. No, omo ye dem. Omo show video na omo ye dem. Video o ko show video. Of when they say tiro wo ho. Na tiro wo ho, na ta wo ho. Na mirror wo ho. Na washroom wo ho. Na we. Na no video, mirror na video. And na say you na ko hu ni nyina na wo pe better and further particulars ana so ko eden obi ye public figure bia wa no ha wo no bibia ko so ogene bia na so to bi ko no ko hwe ba won fa ge bia nko debre mi nje sa
na wo de kwa wa share video maybe me nyesa nti so okokwohwe wo just say any particular research no enti homo no be kono bo se na am for car no na de tapoli eguhu o de say o de say ti no be mo no ono nkofie wo a wonim ni maame umni papa wonim bia na de bia na ehia ho ana sam prache na so hu se be no oni intention I see mame na was mame na was nti ma na enyina de afutu ba lawyer say say abogasi bebre omo mpa broche for man no nti abroche for man no so ya Ghana for memma no be ware wo e na memma no so ya haya no be ware e fa so waba ye ho ade na ono ko bi efie mienu fie miensa na wote ha eno so untumi nya no hwe so wote ne nkan ko ade untumi nya no hwe o wote ne nkan ye na afo so odi phone so wote ne nkan o show say hwe na wo say chop money na chop money especially so wote ne nkan under the law now aware no ekoso ena e wo say na mo ti ase ansa na o free ha akotena brochire no ohun sa there should be that agreement enye say bi o ja ho on peneso na okoye o peneso on gotena brochire bia skasemia na akotena ho no showa it's still a marriage but where wakotena ho on tinka chese onim class wo wu anasa otias and they do 2 years utimi ko se engwa wa se shemka wona ko no ontene nka 2 years utumi yese ana so betima 5 years na wakugwa wa eno no efa say bia kafra ye bema say oye ho ade wo asori dem but mu ye fia ware ansa na okoye ho ade wo asori dem a wo pese ogu aware na anu say na madam fo bi ka ne kunu pese okoja na ye na enkoja na say mpacha me yim danse wo aware ja biemu ende haram mesere wo na wo de nsa ekofie wa se o se to de bi oba no pese oja aware ba be man de onye interested no de of meja of asem so na wo de nsa ekoma abusuafo na wo betimi aka se no de amamre kwan so no aware ja ye eno na wo so hu aware kro a o mo ware ye no customary marriage ana say ordinance ana say Muhammadan okay ba wo kan sanse media na bia customary marriage se ne yesi ba bia chi aboa no na hwa na eja no enti se customary marriage na se mo ankoso ankoye no ordinance dia se nsa no de buy na se huja na de nsako but where I was here very careful a customary na efia aware to aware wo fie dia wo de nsa no kwa waja aware no but I was almost on sani man sana etumi aye valid aware ja ye se du ba ko mutumi koto nsa no emom ana obi o cross me ntano me dia che be ma no ja so me dia che enti so de bebo so de bo ja but do na say ya na ma in a vulnerable position to do na oba de say a customary marriage kwa na o ja ya okokota ya na e secure kakra e bia na e fia warrior kra e was utumi court mbeje jo so obehwe wani bi wana properties bi on ya de o say protect your interest kakra court beboa esa be ma no so de bi because e fia warrior no e ma be brenim so mo on betimi de fia warrior na court ade a ye no fie but on betimi de court akogu no na bia dan bi wo ma o warrior be ma mo ne na si dan ana bia ejapade bi wo ma akwaje de wo court be consider sa na mani na brabo an na bo na wa protect you say bia on so yensumo even under tradition na kran yensumo ba say o ja na by force by force so 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 ja na kwan ona na by force be ma na be sumo ba na oba nso tumi sum be ma bi ko ya meta ate se de bia ye be ma na ekosumo ba na ohwe dodo na traditionally ne de na be ma na sumo ba your be ma na jaware dodo na se wo ja oba no menti situation na oba no asum be ma na da but ohwe under the law ne de you be consider the in some year normally so ya na be ma na ya o mo se dodo na anti na ma na koye sa no ba edu ba bia se oba no na nsam year be ma na sum be ma no yan say akura mati say Mary J Blige US aya oni ni kunu sa esi akura esi oni na ware oni enkora no kura o enkora nye oba ne ma be ma na ne no okuta nkora na ansa no de ombe ware enso ono no ne na tena ache nkora no kura nim oba no to omso onsum no onyi sika ni na ma no ono he be ma nti uja no kwan dia no uja no kwan sanity I see uguso a wo hwe Adom TV mi wo case Anaa ene obia wo case because ento wa ene mpenifo ka ento wa na wada asem no betwetwe obusi ya no say ye mi wo case yo ene ye start ye de bia nkrofo ba na lawyer say na mpe lawyer ena say no obi asisi mi ni ho ahwan nti me so numbers na mabo no wo case bia frɛ
we lawyers wo mu ni adaje o omo honum Christ chese se so de wa oni mra wo ena so lawyer bia yo ade enso na pese obusa mu nkire mu a bra wo no enim emra na wo ma kire mu 0302 211 701 kosi 704 ya dane ye ho abasisi ya na afia ba beto asema meka obi se enwumro ti ba bi na owibi utwetwa bi akai so benom tabia ba mixture and the capsules ento wanum what you say what you made dia bie oyam all the corners tembe wo what you made wo chena nko hiking waburi aya obe join me akọ so ho ana se top eba me kan do mo example wa steady won ko hiking ya be ko waburi ho beto ye lawyers ya ye jogi wo mo vim ani ye de jogi wanya pomudi a ugina court wa na tim ahwe ade ayo nti be join ewo ebre top eba clinic so eduro pa ma na mo pa wo no be me bi do wo court wo pe waja o bato ni bia beba lawyers no a kire se emrampo organ ha se untumi mfa wo for bank court ana be man court se on wunti u beja no mutie ne ye pa be me bi di hunhunwa wa na de atu tim oba bi so di hunhunwa wa fa tu tim ye ba sisi ane abeto aso Mbacho ya mama kwa baba mi okesa na so your live or Adom TV so na ubetimi afreye Mr. wa ye hiam questions no baloya obi question I was sending akosua druwa keche makafui was it 31 years of her life ne papa nhwe ne da ubetimi esu wona na amana keche akechire ho 31 years anka say on say before be 18 and also papa and also parents show now say I already 31 years there. You are supposed to also obra. What's the consequence of to mean say one shene nti bia wa bre wa fane ma bi ma di na nya ama bi kra wa benya depression basis on to mean cancer. Obeti ma prove dia say wanya depression ne papa nhwe ne nti wo losing ya ma bi. And then you baby so papa na bia na hwe yekra ne nsem. He's a man of straw. To say the can who go chase na ubechim from. Nti oduru wa once no no. Brasa me wa line so. Brasa me good evening. Fine, Miniala. Abacho ka se free here. Epoto me ka se free boga. Boga yo. My yenti o question no. Yo, ma me mpocho wara. Asemi ha me kakra na ya this sport asia ma me. De bia me trasa me from a aya me nyamo. Na nyame adomo na me fire den akamo. Na masemi na ne se me abaye bi ewo ka soa. Edika no mechia waduma wo ye na wo mpanyufo a woni amoye aduma na ya Morris Sample am se wa kwala brasame na ekasai yo na mechia abaye bi o kasoa me hu no menini di numbers am so get fire numbers me de media ma no so de media ma me ampa okodu fie the friend no na what you so me to me na ko ni fie akokosra na ma me ne papa ono so ababasra me busuafo de na akoya ne se e wo se ne de awale kwan so ampa me ye ne ho ade ehye ne kawa ye na ayefro na me ni abaya no eche edubra me ye abaya na ayefro wie ye no se me ni abaya na ife koshia o se me yare inti mbatonim ye brain inti born to fama inti sese de chance oba no woni wana tata meye sa na ye ntokwa nti no sa no me gina so na me sa me ni daya wale no ana se tata no mfie seni no ode ne ho kame wo sa mpoto ate ba ko ne we 1 year 8 months 1 year 8 months Tie lawyer more example 1 year 8 months. Problem no you friend too. Who decides the tata na your friend so man name. What I say I didn't say I say respect the sexual right of the woman. Say a sex was would say they be now request ana girl no to me. What I say and yes sir e bia sabio and yes sabio ta fete on to me say bia say on ma kwan kura on ma kwan pa ma nini ya enti brasa me wari ni nyina wa ma kwan ada besi ene ana wa ye ba ko bia na say me for so say me nenu eye wo ya ba ko de so ba ko no so kura no eno kura no enkoye dumi mie ja ni ye ono no ntumi mie ni ya na ono ntumi mie ni ye say obeya no me yare enko hospital so a ono so se onko na answer na ne be wari no wa anya sa
Dabi. Ba worry ni wie no yes ah. Me wale no kwa ni ye bieja kama. Ba worry ni wie ye de afede na osonson no ho. Afede me bieja on the sisi ada na ya manso. Yo, lawyer. Ada no so ha me. Ebe how. Be ma de. But you dey kan no. Bobodia na ne interest na bisa no. O peta bi na da krokro no. O dey say e bi da ye na ko start sig ma no. Fa no pie poto pizza ma no. O dey say anato bibi special bi ma no na that time no na ni age no. No bisa no say ya. It hadn't that to be winning Jimmy the way me bi ja no. Anaa me too hard. E bi so find out say na lawyer wo ye ni nyina awi oba ye ni nyina na still o ma wonye no so. Any dey na say ompew. Oba ompew no. Ompew no. Bibi oba ye bia ompew bia ne nje no. To me no the shortest thing they say. Wo hwena or sa de ko so a. Ko frɛ oba ne maame. The kind our judge me pese about that. Oba ne maame ko oba maame ne papa na mo trust no so mo ba no. Mo bisa de say. Ne how ne say. Yo, Mate. Oh, they are saying, oh, can I still have it? And go down on grounds of say, all my time I won't yo. Sister Anaa, good evening. Good evening, Mama. Mbacho ka say free him. Me pacho me ka say free awoshi. Yenti o question no. Me mama me pacho master me have me say. Them man no me ne tena e wo 4. Na 4 no, se si ankasa no 5 years na you separate you. On kasa nkwala no ho onye omo hwe na o threaten me the yaye wedding so o threaten me for so long na me feel ho call me call for ho besin de wan be bisa bibia e na nkwala no so on kasa omo ho enti me ana me ye bibia sesi a me pese me jai ono so wo se wa na dwen se ono no opemba nkwala bi no didi omo echi me so me mpani bie enti kwan be na me de be fa so yo lawyer. The question. And crown on what dim facing. But your madam, Kitwan were 19 years. And a penny, Penny no 27 years. But one show move via chassis if we send in on show more. On show more. Oh, on share na on court district court. Say baby our yen do no. Our giant or say bem. But say be ya be man bit me jana kwan fe so. Uncle district court, uncle file for divorce. No more man. Bravo, you are one so. Bravo, good evening. Good evening. Over here. Cape Coast. Yenti o question no. But the question is that Edan to be fee. Na fee na metin also lutu. It's no lutu so no so advance work no man. E ho me ka ho kwa mpo pere me ho ka no fie ho. If you baby no me e won talk. E won talk about advance me so I confirm me so I enter. Atan fie how many years? Atan how many years? Okay, 2 years me. 2 years. Now waka he? Waka osika na he how many years waka? Eje na how many years? Okay. Aka be 4 months na. Think 80 cities. 80 cities. Bachinye na ka odema. Ntia pedaje 80 cities na ho. Bachinye. Onu ko na kada yentu. Okay. Emi na mi tu ona na o si. Ntia odo odem ho. Lawyer. Onko rent control. Rent control. What you rent controller? Anymore? Me fe bi nko wadan. I check it. Busa Cape Coast wa mo bi wo ho. Every district bi ebi wo ho. Ai. Busa na ko ho. Ai. Obeju sika na mo. Ai. Nya da ma lawyers botuma akọ district court mko. The cost no. It's rent control won say lesser. It's onko rent control first. No mo friend landlord no mo solve issue. Okay. Tumpocho ai current ko busa ho mo becho ai. Osi de bia Joseph Owusu Derek Jubik osi de bia oya opeso otie me case ana Philip Ansano osi efia ono case no peso otro no de ba because a long one Fatima Saki no tevim ye nyina ye behind you because issues in there mo de ba pa na Sam je no say yeso ye hwe me case ana pa Sylvia Free mama nte onso so case na Philip Ansano say me maame me check our insurance company bi mo na omo de mama after accident na lawyer no did not tell my mom the total amount of money omo de man no 20,000 nti o insurance company no hu say sika no 30,000 and na lawyer no de wetu aketo bi no de ama no eno so
lawyer na apokete de aka no eno obetimi anything I think say lawyer no kwan first say asam no it is sa na tie dia enye ne kwaso also see so you more transparent into no my advice in say on more than comfort lawyer no now on man no quarantine date I think say lawyer no giving ato ye nia be ma no obehun say wanya say obeto akọ report no into no on mo hwe no mo sisi na cash be abedi ni say mo fa mo if you so share agreement on the call in the agreement if be an agreement say or this can the percent be o tin ni am no comfort lawyer no yo the one answer grant insurance no ya na lawyer on share insurance company na tie bia no kra na e course no wan tia nti insurance bia de be mo bia lawyer on share but no insurance company na na de ma no I know them and council no na say insurance companies no omo mfa client to check my lawyers obetu am no kasa akoko so they are very careful these days enti pacho question no say ebia ye musa ma wa na chese question no enu wanom enti we sere wa wo de ye wie program wo tumi frɛ ye numbers bia ubetimi ene ya kasa lawyers so wo honom ye be mo manya abocha checho mu say de be obi ensisi wo oti asenti lawyers ya fa madwen nkyɛ de atwa to kra de na wo say obi ye say wo say lawyers so kra ho kyerɛ mo Ghana wa hwe no amfa mra no so a de na ye betimi aya ye de be bo ye ho ban ye de be sonson ye ho se dodo na de ejina ade kra wo ye so ba me de advice am de be man say bibia mu no pa dance ti se de da ne da me ka no oni obi ye contractor ye ntronto enka se nipa ne ye madamfo ana mabusuani mejinidi ene sa ne ma no scap ba pene nipa suban asesa utua scam obi a ne mobile money ne sa ne ma ne nyina ho ma dance emrem na daachi asemunti ebi kura na onu ni ho na na busuafo na ho omunim se dabro ode ne ka na se ode oka na obi chesiu meanwhile what you scan ba oni dance enti na akwa ensem bebre ti bi adanse lawyer me so be futu de say Ghana for who say na e di governor o man no ti bia no seek cancel the Bible say in the month of cancel there's safety all the time the consult na ma wadi insurance na ya da say ya de besi anum say ne adamase ama munyina mo ene hwe ye mfa sida emata bia ba mesha ene top eba clinic oje wa ya hwe wo ho wochena ene na watwe ye besi mu ni nyina ye beto aso asida PS nkoma production for nom ne ade nyina janom am wo Ghana nyina ye the big fathers day e de ko e de ma ene ye papa lawyer ne papa wusa ya wusu mesa what is 75 years so tin sha kase nkoma ye boss kwesi twum ne ade nyina the best father in the world enti edamase e mamunya mo ene hwe edamase